Good evening, ma'am. Vision Academy Manifugi. I live class in Giriba. I YouTube viewers in Boa. Almontada Tagapong Sari Maramdi, Akogi, Senior support of Vivagidonta. I know Jik to say, Akoi Manifuda, Labor Sata Singna, Akoi Manifu Medium da. Akogi Vision Academy Manipuna, Taiba classing as a carna lobby Ragakwa. Tau Pobus Mamma Yaure have a giri postulate. Adugi Hena, official Lebengi Takta, my Papa Puruna Wafunaso, advanced key Sarukse, Mam the week way have a say, and a Pau Pongs of the advanced Saruxima on public life sedum, Yarimeding, I mean, credit Tonaba, plant of Zarapunedo. Class number 1, the Ainan Numinang Atima the Taurequa. Ado video in us, I upload Torcani, Aduga Hosi class number 2, Nisi Torca, this algebra geekwa. Ado hoji class number 2 si enga se ado aina content sing si mathang manaw na ina jo se mane bu sequence na ina ado mathang manaw na ina yeng nya na ba playlist ta su phajana se maga hapa age ko yengo among to da aina most useful ko algebraic identity makti na te ko mase अखोगी आइडेंटिटी यूज तौरगा अखोगी यूजफुल रिजल्ट है भाई आई मागी ममिंग जी यूजफुल रिजल्ट अकोई फोल ने बको सिगी ममिंग जी यूजफुल रिजल्ट है बने मोस्ट यूजफुल रिजल्ट्स है ना थोन मने वेना सिगी फॉर्मूला जी 40 सी फॉर्मूला आदि साधु का ना तारगो फोल अकोई शॉर्टकट की टाइप ता यूज तो दुई ने फॉर एग्जांपल अखोई ना x plus 1 by x si value si pyramid khala si a ni pyramid khala si ado akoi na x square plus 1 by x square hange khala si ado kya ta ga si formula ita to phan ba a square minus 2 ga na ta singba gi di masi akoi na sadu ga tar ko for oi di ne ba aham ba si pyramid squaring tawrani ado ta x square plus 1 by x square plus twice a b n samai la ani ado squaring tawr da som size to right size squaring tawrni asida di x square plus 1 by x square to a duga sida 2 le hore si 2 je som phang dokra di a square minus 2 lai somai ta da si formula je somai sadu matung tarak phone ba aduna akon anka ju hot ja holaga na tarak pa phol ne ba result ne ba aduna ne ina most useful result hai je akon sadu matung tarak pa dokon formula gi type ta 10 tak na ai tar sim ha phol la chat ki ba sum anka hangai khudigi sum sadok lei taraga di exam na matam sangani adugi damakte yam toina sangaga leraba hangaga leraba aduga kwaidagi repeated toba adugum laba suju surabani ko sidai 40 da nogi ssc na hangba kudimak suren lawe ko 99.9% di suren lawe na ko adu singdo useful result singdo in collection tobani masi aina pdf tharake pdf tagi di noi kitang zoom tokhoga de dum ilaila na mek seng na di ubani aduga mamang class number 1 da ju si adum yahon gibani class number 2 da ju si yahol ni thawaina aduga amok sigi useful results ya si piramaga si putoi tare si lakane habani formula oina phan bai wani formula ita ado sadok padu khangna sakhi bo itaraga di nangna heng kaw gitaraga su sadoga nasana thanda dum learn tok jabe ya aduna sadok bujunan class number 1 da tamgra bane waina ado noina si sinjilaga si sadok nasana practice toro aina su talakani noina zo advance one hona ge haraga si adum hona rob ko yango hoji question khara pai ba hoje ngarang gi railway gi question hana khara pai ji ko step by step luram lairam bade sum lukhalakani ko class ta pui mong si myam ko sigi type se ngo mamang da ida si formula pi gre hoji ki useful result du si yaw lebni x plus 1 by x ki value se sidai si a oi taraga di akoina x cube plus 1 by x cube ase kya ta ne matam da a cube minus thrice a ta ni na si mamang di yaw ram ni si useful result du hoji ki du di yaw ram ni kadai da yaw ge ha matam da ulake ko adum so yaw ngani sida lere formula number 21 dam yaw lere ai gi di sadok pu utra bani direct formula ita ta simba pu na ba si piramaga di si manare na paro na haira bane ba ko adu na si sadok pa si mati mo tam mo hai taraga su cubing tau du ne ba x plus 1 by x man a pyramid se som size cube to ba som size cube to ba nena learn tau jo ko se adu di cd kya tare a cube plus b cube plus thrice a b my formula do ni ko a plus b whole cube ki formula pan ba ko
aduga whole into a plus b ne a plus b somdana cube to di sumai lani akoi putuk tu ji ke no c natra si jaga si natra da si jaga ji kha thambiro adu siomda 3 c b si da 3 m thora ba sa si da 3 m thore adu x plus 1 by x s ka x plus 1 by x a ga mana given si jaga si sa a ga mana given adu thrice a tare thrice a som thang do di ke lani se a cube minus thrice a lani sumai to bune ko aduna by ha to buna si maram khangna sadok phaji khangbira matong da si tarak pani ji khango aduga last da by ha to tho thamo ko ata di what mark to yang malra kan to thaina gi aina ne nobel institute da aina sum coaching to rikanda du sengi banga tani adu tasena noi kan to ro pdf me exam madum thara ju thara ke aduga noi ne copy to sulo what mark to kitang yang man bra se akoi nam mami do kitang kan to bui ju oi du ne ko se mana aina kan to hapor no malese chem scanner da ko aina hapsing gi bor male yemo ma'am nena confuser pale raga su aina khuni thoga piroज pira ke na tra noina sin ba yar ga sin jilo ko ado somaina sadok le raga di hayeng nang moi ba ko aduna ke dautare direct simha pu thoga hona na ba si simha pu thona ba simha pu to hola di hena convenient orani khale ba ko ad si anka ji ke dautare si x ka 1 by x ka thina phone ji pira me si nga to a sa do si phomla ma tungina ad a cube minus thrice nan sa ta do ne ba ad a cube id 4 cube minus thrice haraga a sa di 4 ne ad di 4 cube 64 da gi 12 kha do ne ba se 50 ga 2 tara mani na tra somaina ko han da gi khara khara sumai knowledge lai mina di ira line kha mani 52 sume sabu sume ransom mai tai sume am here ko aduna class ani subani ko ai class tara manga kun meya tawni ko algebra di noina ai gi content me am jidagi adum question loina ma lit tabi do khunga me habagi adugi value le henna ba I honara kane ko algebra mathang da trigonometry mathang da geometry mathang mensuration torakani mathang da di torakani ko chapter advanced ki sorok me hetare next question sidam yo a plus 1 by a equal to 6 adu si puthoire nangi akona takti takramni class number 1 da yawramni adu khangma mina di lairani 6 square to birani 6 square di 2 khadoni 36 di 2 khadoni 34 adu kamu 34 di square tawrani 34 square 6 no ni 6 tagi mu 2 khadoni 4 no loiban sa ta ne 4 no loibani yorama ba sidan sa ta ramane sida ta du se si ngak tang si value sing ngak tang akoina x ni khalo adu ta den sa x square minus 2 la ni again square tawrgam 2 khadoni ata di 34 square di kano 34 square di kano ma'am 11561154 tara ni sensa min da kupada dum khoj ya sensa si ko ado mayam amtang sadu ko du sa petang palam ge class e ani subani yam hobu kuidribe class oibani na sadu ko du mayam da hena gyan ta nam ta haige si e dagi na a power 4 lakh pai squaring character guni anirak tawgane a dagi a square lakh pai squaring amu tawrani a square da si lakh pai squaring amu tawrani double squaring tawtare adudi kamaina si squaring tawtara ga dike doni sa lakh tui phone da somdana a square plus 1 by a square la ni sida twice ab sida ab di kana rani adudi 2 thorani si 2 se asomda di si squaring to di 36 na tro minus 2 equal to 34 saman lakh rani again am squaring to gana dike dore sa si a power 4 si 1 by a power 4 ta si plus 2 mu thorokani ko aduke dore songi ju 34 si square toraga si 2 dong khado ko sumain tara khadui ne adudi 34 square di 1156 na tro tu khado di 1152 ta dui ne sumana aduna formula da kai no ita formula ni ita ga si value ni x ita ga di x square minus 2 han by squaring to bodi si phangani again akon by squaring da si square torom 2 la ne sumana si formula sim ha pusilo jare sumana amahina re 1154 kholi do la sang temperature nangi du 2 ga do forward pum sumi sim khado sumi again you want say x plus 1 by x equal to 2 x minus 1 by x si sadu pusiam kana ba malai ko si anka ji hol wera kana mahage si gi formula lai ko si gi formula ani ni marwena lai budo ai gi du loi suro yaw ngak tani ko noina ne masit larik na am pa de sorokte ai gi du dagi dum noi pabi ra su yare ko hana dagi atopo coaching chatna khotna mama koi gi hairaga leiba satra yaurongani adum akoi hairaga leibo raga su support to biro
ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯀꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗ if ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ x minus 1 by x ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ aꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏꯅꯁ 4 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯜꯇꯥ ꯂꯥꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ a square plus 4 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯝꯒꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯍꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯗꯤ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ ꯈꯔ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄꯗꯨ ꯎꯠꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯠꯀꯦꯕ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯒꯦꯀꯣ x plus 1 by x ꯁꯤ aꯒ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ 4 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯅꯦꯕ squaring ꯇꯧꯔꯒ 4 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯁꯤ squaring ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 4 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯁꯣꯝꯗ squaring ꯇꯧꯔꯒ 4 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ squaring ꯇꯧꯔꯗꯤ a square plus b square plus twice ab ꯑꯗꯨꯗꯤ minus 4 ꯁꯣꯝꯗ a square minus 4 ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯖ ꯀꯩ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ a minus b ꯒꯤ ꯍꯣꯜ square ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤ a square minus 4 ꯑꯗꯨꯗꯤ x minus 1 by x ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯁꯤ 2ꯁꯤ ꯄꯋꯥꯔ 2 ꯂꯩꯁꯤ ꯃꯥꯟꯒꯦꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ x minus 1 by x ꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯔꯨꯠ ꯂꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯍꯩꯌꯣꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ a ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ minus 4 ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ a ꯁꯥꯔꯤꯁꯤ 2ꯅꯤꯅ 2 square minus 4 ꯑꯗꯨ 2 square ꯗꯤ 4ꯅꯤ 4 minus 4 ꯗꯤ 0 0ꯒꯤ ꯔꯨꯠꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 0 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯕꯅꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯅꯥꯝꯁꯨ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯁꯕꯨꯡ ꯐꯝꯃꯜ ꯂꯩꯉꯥꯝꯕꯤ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯝꯂꯥ ꯁꯤ if x plus 1 by x ꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ x cube plus 1 by x cube ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ kaya tani ba a cube minus thrice a tani haidana sya adu question da si piramdabida si piramadi x minus 1 by x a ha si value se suppose kanu haran je ko 4 ni haram je aduga x cube plus 1 by x cube si value je kya no hange si question je si hange khala je si question da hange khala je kamai tawduri akoina phari ba formula na si pira ka na ke doba si putho hai bane adu pyramid x minus 1 by x equal to 4 ne adu akoi si putho ba ka web x plus 1 by x se si putho ba ka web adu akoi si x plus 1 by x putho na hona tare si putho ka de si formula ni sang dore x minus 1 by x is pyramid x plus 1 by x putho ba formula si use to bi ne atadi keno a sare ba jaga si 4c square tawraga 4 khadu ne hamna tro adu root adu di kya tara 4 square di 16 16 di 4 khadu di kya tara 4 square di 16 ko 16 dagi 4 khadu di 12 tare root 12 tare smain puthoga si mong panyare ko sida di kya tara root 2 ki cube tare a cube minus thrice in minus thrice into root 2 usmana smai lak thui ne ko sigi saduk sajin di ko masing je sum ame hekte pisulu bai wari ne ko heng moina question me ama 4 na tab atopa square root toboda dum mapum ta ga khalla piram su yai ko ado question du ne sa du ta khoi wane sumaina khangjil lo ko ontho onjin jam haide haita ba de ssc gi kwai da gi question algebra da kwai question hangan ba type ne ko si tawisi next thing je me cd x plus 1 by x 2 manner si jam simple way class number 1 da ai class number 1 da ina ta khiba maroi ba ni du ni sing ji ko ya hogdo mi ji orong ani mayam pung mapan makhai de gina tara marak da public live la kani ko ssc gi se yar mai ai free da phangana ba khona rake algebra tigum disability mensuration je ko ingji ko si pyramid si ni ti na phone pyramid adu ta di x ke karam khanda x na 1 way ni have ne adigi atopa mana x minus x plus 1 by x value is minus 2 tara magana x minus 1 tani na si class number 1 da phajana yawramni
ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ सी x1 तारदे सिदगी x1 तारनी को x1 तारदे 1 की रूट सिज 1 की रूट अदुदी 2 ताब मसान ताब नत्रो तो इसु मैम हैरेदा मैम अराय बखरे यावइना नोय कन तौगुनु को आइदी क्लास याम काना दो मानदे गेना खलुनु को आइजी ताकपो होबुदा ngairi अदुगी नि कंटेंट जे अराय बना मांग थारकपनी को आइगी नेचर नि से तम तम लुखला दाउन सिदगी कुसुम लुखला दाउने को आदि फ्लो नाइन अराइब दिस मरूबद अदुग टाइप से माना माना द सुम चलकने बको नेक्स्ट सिदी a plus 1 by a square जी 3 तारे देन दिस सिजो आई डायरेक्ट फॉर्मूला इन फिगरम सिंपा पुरो होलो सेकेंड मंगा संगलो याम संगन गनो ngambre go sigi siko kitang thaidui aina taki buduga ai formula di yaw bani ko ai ge hojiki pdf to dam yaw le rabani ma'am yam thi kana bani ko si de da oi rabani ko si de da ne pull up sur rabani pull up hai je 99.9% hagi ko pull up sure ha ba ya de kitang amagu mali leng khalazu 99.9% is sure en lowe ina ko yo ai kwai de hai rabani ai ni thoi thoi rabani ha ba se ya de sum oi bata ji ko adana awal play ta ba ji de hona de ba dona kitang wa le lo ro ba da ai di am la di most of the perfect order ban khale aduna ni 99.99% ge hari se na kya tare ba sya because case option number b ta du ro sigi jo b hari ro sigi di sigi na 2 tare so me sigi di kya ta 0 ta ro idro maram di akoi na kari hai x plus 1 by x e root 3 ta ta ra ga di c ta ra ga di ai na kari hai gi bangarang gi do yaw gi do x cube plus 1 by x cube si kya ta ni ba ha 0 ta ni have na tro maram kai gi no akoi na kadai de lak puna ita if x plus 1 by x a oi ta ra ga di x cube plus 1 by x a cube minus thrice a na lai bani ba aduda si root 3 gi ta ra ga di si ke to a cube ai di root 3 cube la ni minus thrice a di thrice root 3 adi root 3 ki cube ti 3 root 3 ta ra ni si ju 3 root 3 adu ta de khanom na 0 ta dro ta re ko ya re ko sa ado yango si akwen x na si a plus 1 by a hai je x plus 1 by x ka mane ko variable change to by 1 na tra ata di si ke do sa a plus 1 by a do hoji square ji manga na hona bada somji square ro somji square ro ro root 3 la oidro si square ja somja ke ta di root 3 la oidro mana ata di si pyramid therefore a cube plus 1 by a cube ti kya ta ra si 0 ta roidro si le re si samana re ko herni da 0 ta ni because ke isu me ko sume next ta sidi kidang thaduk thajing wari ni ko sijo asa mai direct piram da boy wari ni sijo smile lai bani ko ai ge hoji ki kano da yaur lai bi sijo if y minus see x minus 1 by x piram taraga di x square plus 1 by x square se ke dora sin a ni piram taraga di x minus 1 by x a ni piram taraga di si below si a square plus 2 oi dui ne ba ko sin plus waraga na si minus wai ga da ba see if x plus 1 by x na si mara ke plus wai taraga da si below se kya to si below se a square minus 2 wai ga da mana ata di myam yenga ji si ke do ni se 3 se 3 का मतलब होती y minus 1 by y equal to 5 implies this y minus 1 by y से 5 by 3 malaani asi adu tadi si puto ay tadi therefore si formula follow क्या तारे tadi squaring तोरगा therefore si squaring तोरगा 2 tisni हम नत्रो adu 25 by 9 plus 2 adu क्या तारे adu mapalani trimpan adu tadi 1843 by 9 thara manina 25 plus 18 by 9 katara adu 43 by 9 thara ni mam simana yadro yarko di khonare mam lo here ko sidi hoji si mamanga sa yaw re ko sa hoite yaw gi ngari bodu ke doni basi formula haino rosin no haro ko noina khara haiji arrival khayam yawre ko yawjus no railway ko sanji yam lai hangi
ko SSC dagi mu railway ne question laibe helisi ma yam thajaro ko d taraba sigini kya thare question am sabing hero mamangi du d tab sume 43/9 jackson gi sume laisang termination sume vikas ki sume andia kaisam am sume yam hainare mi sing si ko tai di am hang de jine start lai ba male ko kya tare me am se haro se squaring taurani ko +4 taurani 16 4 root 2 tarman 20 ki di kya tare 2 root 5 taramani ko se chumbro se noi na haiba pa mai ni da noi na hanu holan ge to bani ko mai marakta angka di araiba singe ba sidi ko RRB previous question railway gi exam gi ni ko mya kya ta doi ba b khona rabo b sigi di b nate ko b ta gadro yango horin sigi pilus kya ta doi ba ये होता है अगर दी x minus 1 by x से स्क्वायरिंग तो रगा 4 का दुखते नत्रो प्लस पुतुते नत्रा माइनस p रगा प्लस पुतु पुनी सी माइनस ने p रे प्लस पुतु क्या था रगा दी स्क्वायरिंग तो रगा +4 तो रनी रूट लाकर दब नत्रा अदु तादि क्या था रेसा और या कोई तादु आंसर से क्या था नी 4 जी स्क्वायर तो रगा +4 तो रने दु रूट तो रहा तो 20 तादरा root 20 is the 4 into 5 la mani na thro adu 4 ki square root kya tara 5 ki square root ngan na du na thro 4 square to di 2 si 2 root 5 na thro mem option number c khot pe yaung na bra because sume aisang thim relation sume adagi addition kaisam sume yam hai na re ko sabengi sabuma malenga visu sume because sume yam hai re very good sidi ke done सिजु कोलम था दबे मेंटली होत ngамब्रे को मैम खरा लाइबद नम के दोरे मैम आराइबद खिदने आराइब पोजी लाइथोकुम जि आराइबद जु के दोरे टीए कमीशन तोरके मसु खुमन को तेरेतना आर्मी कमीशन ऑफिसर तोरके को मैम सिगी जि मेंटली कैलकुलेशन तो एमसी पालो माइंड कैलकुलेशन तो को एमसी आई आइगी दि माइंड कैलकुलेशन आइनी विदाउट पेन द होतपदो को माइंड कैलकुलेशन को ब्रेन दा दम कैलकुलेशन तौरगा खोलो हाइबने वैन हाइसे कोलम था दबिदा नंबर यंगोबा आराइबद दिया मी खुदिम नंगना लाइरिबद मी सु लाइराम गनेबा अखोइना आराइबजे अखोइना मसिदा काहेना कंपटीशन लेतबरा खनदुएबा आराइबद मीना 10 सेकंड संगा नंगना 5 सेकंड संगा लोबा को सिजु कंपटीशन मखल मने को सि लाइरिना नंग सि कोलम था ले मीना कोलम था दबिदा माइन कैलकुलेशन होट खरने मीना थुएंद्रो सिदासु कंपटीशन लाइबा नोइ खंगदबदी सि एवॉइड तगुनोबा आराइबा मैम जे मतम याम सेव ता होरगा अदुदनेबा ऑल इंडिया रैंक 1 गा तारिबा मी सिंगिना अरुबा अंका दु मोजु नोइदु लुबा मोइदसु अदुम लुरमनी अदुम अदु मोइना मके दौरे आराइबा द मतम याम सेव ता होरगा लेमौरी मतम दो अदुदा लोइ पुट तौसिन माने थादाबने सि तारबा सिओ सिदि होरेन स्क्वायरिंग तौरनी डबल स्क्वायरिंग लाने को अदु 13 स्क्वायर 169 दा 2 हाफसिलाने को अदु 171 अदुगा 179 स्क्वायरिंग तौरनी तुम खादोपा 9 लोबे तारनी को से आई मान कैलकुलेशन होले को 9 लोबे तारनी आई तौरे अनिस अधिक एडिशन के साम विदाउट मान कैलकुलेशन दो होली होते एडिशन का अनिस का से ना माने मान कैलकुलेशन होली होते दो यस और नो द पकुम पिबिरो होलागदी वेरी ग्रेट वेरी गुड हाइगे को हाइबदी सी अहमदा स्क्वायरिंग तो कान के दौरनी 169 तौरनी +2 लाख तुनेबा स्क्वायरिंग तौर दी के दौरे से इसमालानी -2 थोरकनी को सोमदना स्क्वायरिंग तो 169 सी 2 जसम चलदी +2 लाख रनी को 171 तारमनी अतादी सिदगी अगेन नम स्क्वायरिंग तो दी इसमालानी ने अदो सी +2 थोरकनी अदो सोमदना 171 स्क्वायर लाइगिनी अदो दी x to the power 4 plus c 171 स्क्वायर दगी 2 खाइदो पसिन आंसर ओइरोइद्रो अता 171 स्क्वायर है बसिदी 1 लोइबा नंबर तानेबा 1 लोइबा नंबर दगी 2 लोइबा नंबर खाइदो अदो दी आंसर जी 9 लोइरोइद्रो 1 लोइबा नंबर दगी
2 नो लोइबा खाइदो 1 दी 2 खाइदो 9 नो लोइरे ड्रॉन सासे 9 नो लोइबा ताने है मैम यानिंगे को से सुमाइना सिबुदी कोलम थारा तौरे आइजु सेकेंड मरी मंगा संगमगने इन होटपदो दुमाइना माइन कैलकुलेशन दा 9 तारी हागिदना ngamo ba sumaina main calculation da ngamagadi yam faiko ado ngamdaba leramagasu sumaina holaga phone tare ado ngamdaba leramado ngamalo simi ngamnani ko all india rank 1 ga tare moje du ngamni moje si level holam duini siden thu ge har simha bu do ngare na trana sidi x minus 1 by x 5 tare x to the power si nan ta khramni sigi si sa du poi matang ita kidane ha kamaina si leramadi ke dore si ta x square plus 1 by x square x cube plus 1 by x cube simala tane ngarang class number 1 dia uram ni ko aigi uski formula list marak ta sum yaw le bani amaru bani sta ma ka pire yaw bani ko ene si an maru ai ning mai ni ko ene si tawjari se mai mai kitang seng da problem le ramani ko mayam si de le 27 da yaw bani mayam mai seng da baji waru ya de ko mathangi am class number 3 da type tak thola ga hapa sapa la ge ai stop to ko ya masida ne moi khut sang bagi kono le bu da ne hap nangre cm yengje adudi kya tare masak tan dui ni ko kari kari masak tan dui ba ama ani masa hom je tan dui ne ba thuna tan ngam no hora da ni cp radi x plus 1 by x pu to kya ta di c squaring to ga plus 4 to du ntro adu squaring to 5 square da plus 4 adu root hapa ni ko manga da mari hapsila kya no adu kya tare adudi kumanga mai root 29 dabra ade amakari x square plus 1 by x square diga tara si puto ka di si squaring to ni squaring to 25 to minus 2 level do plus up di 25 27 daraba adegi hom phange si ju phange ko adegi x cube plus 1 by x cube ti si khang ta ga di x cube plus 1 by x cube ti ka mane hai asi a cube si cube to ni root 29 si cube to ni ko aduga minus 3 si la 3 into root 29 adudi kya tara adudi 29 cube asi si 29 ani da 29 root 29 minus 3 root 29 adu 26 root 29 lakpra adu si 26 root 29 adudi kya dora root 29 ji sini puina ra 1 khata tare to ni funi thoi de ma khai do di sitara adudi squaring to 4 asumadi kumanga kumapantai adudi si puri nare kalo root 29 kumlo sini puina ni minus 1 mo option ji sumasala root yawum thoktro otadi sitani x plus 1 by x the 5 si kya dareba option ji chum mazala tudi sabeng si puina dine bako utundina mudi kam law yare se si jaga se mas main thanguro adudi root 29 ji kam law bi ai adu 27 into 26 to adu sidana minus 1 la ani root 29 dum yaw duri bako adu 32 funi thoi 1 loiba adu taragadi si root yobom thokpran khale bako root mangi ji option type mistake kum leibro ma le ko ape yeng ji myam sigi maslam gida Answer to hold
typing ma soibe ni ko question ji soibam leirame akhoi ja dum summi ko se anka kho chumme ado sida soibani si minus oigadaba si minus oigadawne ko ado si minus oiragadi kamai thawne ado akhoi na holi sisu akhoi na ko नियम सुम होले हाबदु मदि उरे दना चा कनानो म 29 यावरि जारे को सिदु 29 मांगाय मरम लेते कॉन्फिडेंस लाइगदौने अखोइना मखोंग सिंग नाइबो फोटो दने असुमरान बिसा तोंगम गदौने सिको सुमाना अदि x to the power 5 सिदि कमाय ता तारे प्लस ओइ देखो माइनस ओइ रे कमाय लानी सिदि कमाय लानी x square plus 1 by x square x cube minus 1 by x cube. See the formula smile sadu engalo. The x power 5 aduga smile lani x to the power 5 lani. Simply the 1 by x. Sito the minus x. Simply the minus. So me see the angel bisau sikiano. See the angel bisau sebong lokto kitare. Let's say minus x torani plus 1 by x tawdine tadi asidi kano ke dare minus s x tadi minus s plus smile ani ko mai je sado kudu smile na sima pudra ko smile ta ani ko ado ai gi desal mi yaw le ra bani se I see formula system yaw lai bari sigi suka formula number x to the power 5 ki se silare 31 the yaw lai re ko se sumana aduna simba puthok tra ga aina ai ju kitang kawreng khala ai develop tawri du ne ba aduna ko si develop taw lai di exam no matam sangani aduna simba puthok pura di fai adu si tawre si war di hosik masak tala di kya tare haro si na kya tara ba si below the masai ledger ko minus 5 ledger adu cd minus 5 oita di cd x minus 1 by x 5 oita di x cube minus 1 by x cube di a cube adi 5 cube plus thrice a adu sound ko manga da 15 oita di kya tare samaga ni fu tare sina 140 tare cd kya tare si piramadi squaring toraga kariya 2 disinduba adu ko manga 27 tare adu tadi angka je 5 no leban sa ta ne ko 5 no leban sa ta ne adu option tick kuma to ya bra 5 kam lo budi yare 5 ni ja budi ta ne ko distance root pan ge ya re mari ga magadi manga mapan ni manga de mari distance root 4 ta thiro ya re adu option number kya tare tare ni mutara nipan pan mari ten root 4 tar si tar mani ten root si di tara mari 5 ni ten root tare tara trong tatu edi tare mapan nipan ten root 4 tar the e tar mani option si ko am sume mk singi e sume aniski sume ten root pa made heini ko ma'am sigi ten root palo natra direct purinar holo adu su tarani ko ten root ina 4 tar thiri yam thuna tawgi ko ten root I distance root kisu class ani leibani number system gi distance root khara basic seng tak pam leira du question apply to bagi maga class ani pung ani khari help to bagi class leibani adu num pabiro yong mam typing mistake masam leibida anka de phone change to risu urba adu typing mistake leijaragu anka do khoi nium sun hol lidana ja adu mana ko heng SSC the question arama yawani ko exam tharakan arama sometimes sorokoni adu fari ni si adu gi damak tari akoina si aram yawri di aram sidi kya tara hojiki to mai thoro keba x to the power 5 cd hojiki to keba x square khar thu yare ko si hanati khar thu be yare hojiki formula sinatra atadi thuro masak si me lejare minus 6 me lejare minus 6 layer adu kasi mamang minus lay duni ko si formula di si dikha tani si virus kya tari thura si ko a cube torani ko a cube tor di 6 cube dikha tare 216 tare ko mentally ho si se
मेंटेल होल बतम जी सिगी न क्या तारा स्क्वायरिंग तोरगा 36 तो प्लस 2 असला 30 तारे into अदिसिगी ना a cube plus a cube तोर दी क्या तारा 216 अदगी minus plus thrice a 3 ga a ga अदु try pan minus 216 का plus 2 plus minus minus का में 216 था 18 216 था 18 नोटा दी 2 3 4 सी पूरी नरगा सी minus minus plus लाने को 38 into 2 3 4 plus 6 वह लाने सासी ये हो अदु दी कमाइन तो उधर गेस या डिस्टेंस उठी पुथुओ यार है निपान अनि मापन मापन दगी 2 6 ता डिस्टेंस उठी 6 ता बदी कोंदी minus याओगी और 6 minus याओ नहीं को ऐसे ई भी तो सोरे minus याओ नहीं minus तो 6 ता बा डिस्टेंस उठी minus याओ रे को साइन नहीं minus तो और नहीं minus का सीधा minus सीना plus तुम साइड से minus याओ नहीं को minus 9 का plus 6 के दिखे तारे minus 9 तारे से और दोनों तरह के सूखन होते तारे इंगल से बको निपान मारी सी minus तारा ने निपान मारी कुंठानी तो है तू नो लोग बता 6 नो लोग बता दे सी नहीं मैं उनका साथ बता दूँ क्या minus 9 plus 6 there minus 6 था 9 पर हम कुमारी mana taruh apa zara taruh kunito कुमारी कुंट्रा सही और तादी शेनी में अंसा तादुरे को दिस दिन उसी मैंने शावगी सुका अदुदी ऑप्शन बी के सी मनों तादुरी बसी जे पूरी नरे निपान मरी कुंट्राइन तो है तू सही जगह से मको निपान मरी कुंट्राइन तो है तू नो लोबे जगह दिस तार लोबे बता दे दिस दिन उतारा गदी तारे निपान मुपान सीना 9 तारे this दिन उसे सीना के 9 तारे माइनस ले वो को सीना निपान माइनस 9 का प्लस 6 कर दी माइनस 3 तार दी प्लस 9 हम तो बने बता दी प्लस 6 बता दी माइनस तो नहीं बता दीजिए माइनस तो अगर माइनस 3 ताव थी रो माइनस 3 ताव थी नहीं माइनस तो अगर दी अदुदी कुमारी परम कुमारी कुंट्रा सीता मने ऑप्शन सीता रमनी से अखोने डायरेक्ट पुइनरे येंगे से आइको नेपाल मारी कुंठाइन थोय नेपाल हम कुमारी कुंतरे बाने ट्राटो ट्राइम्पान हम मारी ट्राइन थोय हम मापन तारा हमनी तरुक तारे सिदेगे मुके आनो खादो तुजा सामान्य में 6 का दोनी को 6 8 9 8 6 का 9 दाब्रो आई पुरी सोब्रा निपान मारी कुंठाइन तो निपान हम कुमारी कुंतारे निपान टाटुक टाइम सी 1 इस में को सी 1 वगे दबा उता दी टाटुक टाइम पानी ओमरी टाइम तो ओम ओपन तारा ओमनी तरुक तारे सी तारी सुमी को डिस्टेंस पान मना दिखाई फदेबा 8 8 9 8 ताब्रो रोबसन पुथियम सिगी 2 3 4 ताजी सुबंगनी को जी a क्यूब माइनस c क्यूब तगी मै प्लस थ्राइस a दु 3 का a साइन माइनस 6 ने अदुदी माइनस 18 माइनस 216 अदुते माइनस 2 3 4 ताद्रो सुमी को और तादी डिस्टेंस पान गान ददी मैम डिस्टेंस तदी माइनस त लेगा ददी डिस्टेंस ती माइनस त इंगे तादी डिस्टेंस उसे ताके से फसन गया था ना सिगी से डिस्टेंस क्या था नहीं 9 था नहीं को सीना क्या पूरी नबदा 9 जाओगी तारा सोम सा 9 था ना तो माइनस दी ले रही को होता दिस क्या तारा से माइनस 9 का प्लस सिगी दी माइनस 3 तारे डिस्टेंस उसे माइनस तारा गदी माइनस 3 लेबे थी रो सी माइनस लेबे डिस्टेंस अदो आंसर जम के दोरा निपान मरी कुंथानी तो तू न लोबे नंबर देगी सानी माना दे को
minus ni sina plus ni samana khadung ni 2 no loiba di 6 na loiba khaidu adi answer je 6 no loiba ta ne answer je minus pudi oirani aduga 6 no loiba ta ne ha khang adudi option ani ka khre koina si ni de distant root 3 da thira kana di nipan hom kumari da tar asu kuntra distant root kya no 3 ni minus 3 si dare adu puri nare nga da sum malai dana sia distant root pam na di thu di ni te ngi si e tare mem yare sume mathang di si di kya ta ne y minus 1 minus 1 by y is 4 tara du di y to the power 6 plus si puthoi si sadu phaje haira dim lai du ni si di kamai ta y to the power 6 plus y power 6 di kya no cube torba squaring si smile ramgane si squaring toro kya tara a cube a square plus b square plus twice ab lag smile lag tro plus 2 thoro tro si plus 2 si mangi na minus 2 to minus 2 to di si 2 plus 2 si kakna 0 tara yare ko smile sa do pe adu ta di si puthwa di si ke mana re si tara ba silo si tana ba sin ge tara di ke do tara adu tara ga di si below se le re adu ta di y plus 1 by y puto si puto ke ta di si gi jaga si ke do re kasai formula do y minus 1 by y piramidi y plus 1 by y puto ke ta di si squaring to birani aduga ke do ni hai si le a saring khalo sing squaring to roga plus le bi plus 4 to roga square root to ne de ne 16 dagi kya 4 root 20 tare si le ram ta di y cube plus 1 by y cube puto kya ta di si a sari bi cube to rani hai 20 cube to rani hare aduga minus thrice a lak 23 into root 20 ata di 20 root 20 tare si dagi minus 3 root 20 root 20 kamal lak tho di 20 minus 3 khai do na 17 root 20 tarani si natra ata di si 17 root 20 ni si squaring to raga 2 hai do ne adu di 20 squaring to 20 to 17 square 289 ga 20 ga answer e no le bata ne answer e no le bata ne sima ko 17 square di kya no 289 root 20 square di kya no 20 minus 2 adu si jaga ji kya no 0 le bana bata ne 0 le bana madagi 2 le bana makha do di kya lo ne e no le bata ro idra sumai do si yare ai ko si gyan taw bre ho ang question khara danga sele gyan taw dra ga di taw de haro ko formula sa do phaje si jin khang jilo hoje akhona si question ge ko ina sa do pha saruk mai je si expansion se ma khang jilo ko si ma si gi sa do pha se ma khang jilo simha pu dra ga ju aina hoji to aina sem je ban collection to bai wani formula do aiju sin toile sinak to di khara kawre ka na sum ma khong seng na sat ki bani na among ngai ta ko ma ta na khudak to aiju sagal le ne base aiji ma pu lek ta ko ina te ba ko nga sai ko se la la ma dei khang di do simha pu tho han preparation to nang de ba ko adi si gi di mo si piram ba gi mam si yaw re ko si piram x minus 1 by x piram tara ga di a mana ta di x plus 1 by x ki di nga sai si ngarang class number 1 da yaw gi bu ne base si khang biro ada si khang di si ya re sa do ko step si mam aina to ri si mam lak pham ji gyan ta hu da bra question 10 will be simple by checking 6 multiple 10 gi do 6 ki multiple thira su ya hai ri mano ko yang je taru hum train pa nya kai mari yai man hai ji sum ma lai question number kano se because na sida 3 ma pu thoi ji yai ma hai ri se ko maram di ne sida 6 ka ma lo yai ba hauji mana hai ri se noi mana hai ji gyan taro ko question number 10 je 6 ki multiple thi ya hai je tarba si 6 le rani और यहाँ सीधे के द्वारा x स्क्वायर दिस सी तारे को क्या तारे बिलु सीधे सी 6 का मतलब भी आएगा 6 का मतलब थोड़ी 6 का मतलब थोड़ी के दो तारे सी 6 का मतलब भी आएगा सी 6 दी जाबरी ना और 6 का मतलब थोड़ी समाला नहीं 38 into minus आरेगा 6 ने थोड़ी तारु
Om trying pan ter om punya kai mari silani. Adu si minus minus plus olaba plus 1. Sumai lak to re ko 6 kam lo di. Adu sida tarai fall ji ga 6 ke punya do re adu puri na de 6 yawi ta de answer de 6 ni anya re. Adu di 6 ni anya ba di si ya re. Sumai na adu mai tor si ai ko mai ji. 6 ni anya ba thi si ai because na ji sumi ko. Atha x minus 1 by root x equal to 4 then x square plus kya managi. Adu sidi ke do re squaring amuk tor ge ya re. Si squaring to birani double squaring to dia right root x tagi x ta badi squaring ama x tagi si to badi squaring ama anirak lakane ba adu squaring ahan bi squaring to tar ga di kya tara 4 square 16 da pare 2 this lani ko 16 to 18 tare mathang dan 18 square ji 3 to 4 na to 3 to 4 de 2 kha do di 3 to 2 tare mana si su lai re ko ya ba me खरा सोन बसी और भी है को मोगी जो खलगा खरा एक्सपांशन तो गे मैं अदु वरो भी रोय को सीधी स्क्वायरिंग तो कांदा दी क्या तारे से स्क्वायरिंग तो वो मतम दा है एग्जाम द सुम मैम ई ले कांदा नी सोय दु सी स्क्वायरिंग तो दी ए स्क्वायर दी रूट x स्क्वायर दी x तारे प्लस b स्क्वायर दी सी तारे अदगी माइनस ट्वाइस ab दी कना गांदा दु मान तारे को अदुना सी थमद्रो से आरबनी अदु सोमदन स्क्वायरिंग तो दी 4 स्क्वायर 16 ने बा अदु दी x plus 1 by x क्या तारे से 2 जे हम जखरा दी 16 plus 2 दी 18 तारे असि बिलु जी खंगी तारा ग दी मुसी मुलाक पर मतम दे तो तारे 18 जी स्क्वायर तो 2 खा तो ने 3 2 4 minus 2 दी 3 2 2 ता स्माइल लाक याम सीधी हाइरे को सी तारे लोई कोन रे सीधी सी जो के समान द्रो मेंटेली होलो क्या तारे squaring to the 6 tare 6 plus 2 the 8 adu 8 square 64 the 2 khadu di 62 tare se second manga swai holo yani ko adu CGL gi question ni si aba hoji ke tu ko mane ko sidi 62 tare si ma yani nge ko ma'am sidia sidi khot pagam na do man bra x plus 1 by x si tare sidi kya ta gi ma ata ke se kya ta gi अदि सी सादो कदम नि सिना मको हांगी बसे लाइक थोन जे 7x स्क्वायर minus 9x सी लेवे जों खंजलो x स्क्वायर minus x plus 1 मथक से अखोइना सुमाय थम याइ को सिदि अनोबा मा ngसाय मे ताइ दो माना दे खितंग सम कनो तौसिलमिना सी तमना ताके को अदो मथक से मो सिदे सिदा अखोइना 7 LD x square plus 7x का बन लो रोशियन इस देखे शेरी 7x का बन लो दी x ता हो रहे 7x का बन लो दी 7x LD 1 by x ता रहे को माइनस क्या 9x और सीसी में खासी अखोने के दोता रहे x का बन लो दी x plus 1 by x minus x ता रहे the again the disi ke tabe ai x am kamal loren khalo sidegi 7 ga sidare dengi ko x kamal utara ga di 7 ga si x plus 1 ga sidare minus kya 9 tare adagi अदुगी सिदना म s का बलोर दे खलो s plus 1 by s minus 1 s को नगरे समाय ता हो रे पुथोती फोटो शीट ले रे को अदुदी केनो अदुदी अखोना करी तो बि आरे से x plus 1 by x 15 मानद्र से अदु सी जी सोम होलक्सी को s अदु 7 into x plus 1 by x क्या मानबा 15 मानबा minus 9 लानी अखासना x plus 1 by x क्या ना 15 minus 1 14 लाए मखा 14 लाए मतलब ना 7 5 15 जैसे 105 ते ना का दो दी 105 ते ना 96 तार मनी ना अब 96 ता कराने यंबा 14 ने 2 न का यार मनी 2 का दी 40 का 8 by 7 ताबरा ऑप्शन नंबर सी तार दिस इज द आंसर है ना
यारे को एनकेसिंग यारबा हाइनरे को एनकेसिंग केसिंग एनकेसिंग के केसिंग याम हाइरे हाइरानी को जा आइना तौरीसे सुमाइना another way this mind toro sia iko siji amane amada when x ka malo thoma ba x ka malo thodi 7x plus minus 9 7 by x tawra x ka malo di x minus 1 plus 1 by x tawra ado si ka thanare si ka thana matung na matak si 7 ka maloraga x plus 1 by x minus 9 this is plus 1 by x minus 1 smai thamya si mong da tawrusi ai ko indai khutauji aina sida ka malogri pose yamna complex oisingi ba tawbuji khutauji kenai sumaina ka malogrusi x an loromusi ai ko aina lawri khulauji na kidang complex oi bu mai tawre asmain tawrusi ai yaba holo urkani ko banking के एसेस कर माने एग्जाम फावा नुंगाई ब्रो मसी कर मन फाव नुंगाई नो हाइतारगदी इसागे हेनबगी मखादी पोंदुनी कोसे banking से तुम क्वेश्चन लुरगसु लुबगी नंगोंद लुदु मिगोंदस लुदुनी को नंना पामजबई मखादी पोंदुनी फाव नुंगाई बारगदी अदगी क्लार्क ओरे बैंक क्लार्क कुमोय तागदी मणिपुर मनुंगी कंपटीशन ओरे vacancy de mangli adu competition de manipur manung gi oibnina manipur ma sama sing gi oibnina competition kitang am handani adu SSC CGL gumba 10+2 gumba oraga na all india competition orakoni na mang question du arrive di ma'am thengnani hai taraga su competition de very high oiba adu problem leiba adu an factor ani isni masi kai haidu no banking na kano tawe haidu ribra ko question loser su banking ge nangon lu bing lu neba SBAC prelim daga hangi do question kya na मेस की प्रीलिम कुंथा मंगा दो क्या 25 मिनट तरा तो बोदा अदो कैसु नंगोय दो फोन एबा अदो अराइबा मैम अरुबसी यावी मगी कनोदा अरुबदु यावदो ngसागी अराइबा मैम थीर हानो खोट पाहिबा ताना दुइनेबो को यम को से x + 1 / x 2 रूटीन थारे x क्यूब cd अहमद असि पुतो के तागदी सी पुथोंना बगी दमतदे अखोना सी पिरमदा का ओय x - 1 / x सी पिरम खाना सी वैल्यूज पिरम तारगा तो कुन x क्यूब 1 by x क्यूब से a क्यूब प्लस थ्राइस a लाख तुई नेबा अतारगा दी अखोना सी पोसी ताना मसिन ताय अदु x - 1 by x से पामे अ सिदगी सी पुथोपई फॉर्मुला जो लेदाने से सी a सारिंग खलो सी जी के दोदुइबा स्क्वायरिंग तौर मतुंगदा सी माइनस लेबलिन 4 तौरगा स्क्वायर तौनाइने से अदु क्या तारे 2 की स्क्वायर दी 4 10 रूटिंग स्क्वायर 10 4 10 40 40 देगी 4 खातो दी क्या तारा 36 स्क्वायर रूट दी 6 तारे सी वैल्यू जे होजी 6 तारे को सी वैल्यू जे 6 तारा बनी ने सी क्या तारे से 6 क्यूब प्लस थ्राइस a into 6 216 ता 18 नापसिलो 234 तारे समाना होलो याम है एम के सिंग याम थुरे वेरी गुड याम थुबा छात्र यावी को हेरदर मैम याम थुना को क्वेश्चन याम अटेंटिवली बोय कोलम पारे सट को फजना हाइबि यावरे यों कनो होनो थवायाव अखोय जो आइजु फजबा जबा क्वेश्चन कंटेंट मैम सेमगा दम कनो तौरके को सीधी x plus 1 by 9x कुंची तादी 9x स्क्वायर प्लस 1 by 9x स्क्वायर क्या तागी यंगो सिगिदी कितंग मॉडिफाई तो बम संगे को मान पिरामिड से केनो नकल ला को नकल ला कनो तो संगे को स्क्वायरिंग तो रने को अदुदी स्पीड हानो असारा नाइदो की अदुगा तौजी को मोय थुबस यावनै बा अदुना इंग 3 न पुरी रे नकल नि मक्सी सि लाने अदु ता ना ए स्क्वायरिंग तो बा 3 9 स्क्वायरिंग तो रने को 81 दगी हंदबन सा ता दुनी
Sini jinda tarani. Adadi is. Tara. Twice A B 2 ka do 81 2 ka do di 79 ta do. Otro. Speed to yang asi ko. Yang je sigi je ma pyramid pose akoina kidam modify to wasang si squaring tongana si tangam de dana si di kana gi squaring tongan tar ko dino thrice x plus 1 by thrice x si squaring tongana si posi langam duine ba adu ta di si leina ba silak ke hatara ga di ma pyramid both sides ya both sides 3 na mal puri yo adu ngan taram 3 puri di thrice x si da 3 puri di 3 na si da puri ta ga di 3 ga 3 kana di 1 by 3x la mani adu som sa 3 puri di ya de right side so adu 9 ta dro adu si squaring to adu ta di taramani squaring to ai speed so to gi ko ji do squaring to adi ke tare 9x square a square ni na b square si tar ba plus twice ab som da di squaring to adi 81 tar ba si 2 je som chakro adu ta di 81 minus 2 lak thro 79 yar ko me am se option number d ko le am hainare m ke sing haire anis haire ko koi sata hebe yawi aduna ne ina ngasai hotring da speed so to rido ai gi dingal tang noide si explain to ring matam sangi dana yango ai su yari me oja moina ko ai preparation di khara dum hande halabane adu ta zo ai gi speed the concept seng na sakki be speed khara di lai riba khali adu noi tak pa hora be na speed hen thugala ni ko aduna aina haning mam lai ko akhoi jungai hal level speed se yango 100 meter race leba usain bolt yang hari bazimana ne masaji khara anai yaudana tham putharo ma speed hanne samane aduga sigi SSC exam na singba thabji di ma di question araiba mayam yauraga araiba na namne yaubani na competition thona matam do ko speed factor ne ma gi di aduna speed tu to nora kan da di ke dore beng sungai speed factor ngak ta ni adu speed se ke dore nang na le pa le pi me han ngane tho fau de bol di nang chang nai le pa hai bane ba question u ba si di sma hot kadam ni dak long khang ngam ba adu si ta se hana thengna dana ko akhona hana takraba akhona thengna ko ta oibu tawri ne ozawai hariba eji ko inong no bo ta am thengna de eji dum samana ko exam thara kanda akhoisu kudak to hotba ngam de ba kamai tor go khotinu khallei adu ai de nate delhi de leiba all india rank 1 ta du nu pa du jungai mana hana thengna de ba ta am thengna de ma jo du mai ngak tang khan ngani lai na te ma jo adu kamai tor nga ngam de na haitara ga di akhoji minute lemba yawre minute mari manga ga lemba yawgre ba adu karwan mock test to in tawra tha ka na ne adu noina ke doi moi jungai araiba mayam du matam je save ta horani adu matam du yamna lemhal laga aruba du maduna question namadu min mari sangba adu hom sangba du maduda management to ne loiler me ko mya sina roi boiler me adu yengo class me am question hena araiba na khara nam me khalam ngani noi wakhan do ko haitaba kamudana yam kana ribra heba kamudana kitang kano to boiribra noi kamen piro ai ti content phaja phaja pura class number 3 mathang na 4 smai to la kani aduga class tara manga kun meya de ta kani algebra gi jo adigi algebra gi charo di quadratic question charo yam lai mai section mai am lai ri no ko adigi coordinate geometry ko graph ki matang ko graph ek pagi ko graph the base to ba ayeng kano daga di intelligence bureau gi security assistant daga di am hangan ba aduma lairi ba adu sing mayam du pura la ke ko mayam class hi adum kane kana din haro aduga ai gi sigi simadi hoji ainu holi mayam ji lo yaw bani ko si jing da adu question ji da kitong thaiduk thaisin modi khara tok thok ta ya da question yaw si modi khara tok thoi ko cha masai ji modi tok thok ta sia si modi tok thoi ko si sina hangi bo question je akhona lahen by tar simplify tok thok ko sange ba adu sumba modi tok thok jin question ta se makal su na theng na kan do khang ka din adu ta ti yari mai mana da ba ta se yari mai su na ba ai class 3 na to kun sai dang toroke ko nga sig di silo sila se myam ai class bo ho di loi bo saruk yari ba de yam thu na khumanga ma sa ta yori bu sing no noi hona ba kan ba gi so na bor pb de na noi koi ko isogi blessing ju khara da ka oi ko ai ma haram ge ko laksu da ka moi bani ko SSC exam ga ji lak da ka oi adi question ship se araiba ru bu myam lai re ji kan di ko adi SSC gi normalization to mark yam na pa hap ta bhaibam ji lai adu laksu khara da ka oi brang khale ko sum ni khale aduna 90% hard work ni ko adu ga 10% jina lak ni hai nei dana ko adu myam yengo
ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯂꯛꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯩ ꯉꯝꯄꯣꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯆꯥꯟꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯒꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯦꯜꯗꯒꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯆꯥꯝꯃꯅ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯕꯦꯡꯛꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯕꯦꯡꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯄꯤ ꯑꯣ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯉꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯌꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯦꯟꯁꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯤꯁ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯐꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯗ